classified transfer of 4 service members killed in the Middle East at Dover Air Force Base in Delaware just a short time ago. This is where he received the bodies of our fallen. Always a very somber moment of reflection for the country. Obviously, our hearts are with these families that have had devastating news. The president called them great patriots, fighting so that Iran cannot threaten the world with a nuclear weapon. Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin with new details on the Iranian attack on a base in Jordan. Moment of reflection for the country. Obviously, our hearts are with these families. سلام تخطات نايز channel كما تخونون تبوكت كونون اي وتر تمنيتنان بهاغنانيو لومون كم وترو اقداس نوانا ونتحسوتات حزنا لكم متينا سام مودة نايز مزم سانا خطون بخبر نقدم لايكنا قبركم مدبنا قطعتو نتحساسب كم تري وزلهم أبز قربا معلتات زتقتلوا وتهدرتنا أمريكا رئيساناتنا أمريكا تشيلو زين بعلو نفسه زخالة سقط زفتر تريو سقط تفتر كونتاتيو أنت بومن تركتري أخر خادمة كونتاتنا إيران أمريكا مليسونا برتأك خيط كم زخلن دونالد ترامب ما أبي متنقطتاتنا البات أبزي تري وزل لهم نظام رئيسات قبلونا بتبوتا كيدس لزنبرة دوفر إير فورس بيز بال زيادة حلاف النزا سكميو لعلو كل دما تكوينات رفوق بيزلو كمزيلو ريساتات كمت مزجمرة جن تكوينات تي حق أنيا سمبرات ناتو يرأيو زد ما عبترايزلو انت واحد بوليتيكالي بر بهيوتنا يسباتك وابزح سجد سمر راح تكم زي يكون فلوت انديجن ان بوليتيكاوي هيوتهم نتي بروباغندا ناتهم ازيو حساين لعلتن كاغز اليوم قانون فلات يدلي زيوم وتهدرات سلمتاي ميتهم سلمتاي تقتيلهم نعم زقات امام كونتات كما ينزبل برقت اب جوردن زبحال بيس بنا ايران باليستيك ميسايل زقات امام مخانيهم زنوغرو زلو كاو تبقيسو دما دونالد ترامب بزح متنقطاتن بزح كالي حماق متنقطانا بيرانا محلالي في اللوغن نيشتي نسمع يوسلم انتاي اقاتي موم نزبل. An attack on a base in Jordan that resulted in the death of 3 of these Americans. Hi, Jennifer. Hi, Martha. Well, I have learned more details about that strike that killed the 3 Americans in Jordan. I've learned that there were dozens of ballistic missiles and drones that were fired that night on July 17th at the base where these Americans were being housed. And it was at least one, possibly more, ballistic missile that struck the base and caused the devastation that led to the deaths. It's important to point out that the Iranians have fired more than 8,500 drones and missiles at U.S. bases since the war began 4 months ago. As the president appears poised to expand the war, yesterday on Capitol Hill, as you mentioned, a heated fight took place over funding the Iran war, with Secretary Hegseth saying that the war so far has cost an estimated $37.5 billion. Most military experts believe that is a vast underreporting of the true cost, which is likely closer to $100 billion. سنتايو انتايا تبدل مسيلكم تاي قاتي ما بتي زي قلت زبخه ما قات زموت زبخه ما قاتي من زبل إيران بتبيزنا جوردان كبيد متقعت كم زكادت بزح متقعتات كم زكادت قال لك ابو دماتي برتو زغون باليستيك ميسايل كم زحلفن حليفون ابت علاماتيو نزي موتزن كالوت الميت زغونون قسيلهم كم زلو يزنقر كابزون كلهم قسيلهم زلو ازم صنو قسل له قسيلهم زموتون الله زغاطمي بزح غزي ስለዚህ كبيد زغونه أنت زربا نقرا من قداس استزاربت الله كبابي شمن تشحن 500 زخون درونات ميسايلات أب مدبراتنا أمريكا تتوكيسهم زلهم زنقول زلو سلزي مدبراتنا أمريكا بزح درجة بزحات كيلاتاتنا أمريكا دم سألكم زلو غدبلو ورما يدحرج كتسقاني يخد دايك لنا بزبل كمان ديبيتي زكاي زلو كز زبيزات زي كم حسم هريمون ملو نعم كنت أنا أمريكا ويونا كنت أقبل ملسنا أمريكا أنتي كمثل خل نزبلنا كنت سلسة كنرن خلابزي مجمر يا دونالد ترامب يلوزل لسنو warned that the U.S. will attack Iranian infrastructure every time Tehran targets ships in the Strait of Hormuz. So in a post on social media, Trump said this: "From this point forward, anytime the Islamic Republic of Iran shoots at a ship." So دونالد ترامب معلتا واحد شعينات متنقطع يزت تاتاتو زلو تبقى تنقطعات كن إيران بزح كم زي سرح يوم زنقر زلو بزح زي هذا ولا إيران وين متنقطع يبقى ملو كسمعكم يسون انت يزول زلو كاب حجن الدحار نفس وكف
ኢራን ቀዳማይ ነገር ሽምና ኢራን ጽቡቅ ይጽሕፎ ዘሎ ተጠንቂቁ እዚ ንባዕሉ ሪስፔክት ና ኢራንስ ሪስፔክት ናቶም ብቅልጽሞም ኣረጋጊጾም እዮም ኤኒታይም ደ ኢስላሚክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢራን ካብ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ቃል ክወፅእ ከቢድ እዩ ደ ኢስላሚክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢራን ዝኾነ ይትኹን መርከብ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንድሕራሪሞም ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ድማ ክሃርም እያ ቢንቶ ድየ ገለ ነገር ክሃርም እየ ይብላሉ ታዘይብላ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ስኻ ቢንቶ ምስ ሃረምካ ኢራን ከንታይ ክክብሩ እዮም ነዚኣ ኣይጠቕስዋን እዮም it's not like ስኻ ሃሪምካ ሓንቲ ዘየጋጥም ኣይኮን እቶም ፈተውትኻ ሃገራት ክስሕንዋ እዮም ቢካዝ ዓይኒ ብዓይኒ ቃል ብቓል ኣከማ ኢሎም ኣለዉ ዓይኒ ብዓይኒ ስኒ ብስኒ ድሕሪ ሕጂ ኢሎም ኣሎ ኢራን ከምኡ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ስለዚ ንስኻ ጥራይ ሃሪምካ ትኸደሉ ነገር ከምዘየለ እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ ዝኾነ ነገር ሚሳይል ድዩ ድሮን ድዩ ገለመለ እንድሕሪ ተሃሪሙ ኦሬኒ whether it by ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝኾነ መርከብ ተታሃሪማ ንሕና ድማ ተታቅርፁ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን one bridge or power plant ስለዚ ቀንዲ ተነተክሮ ገይሩለን ዘሎ ድማ ቢንቶታትን ምምንጨው ፀዓትን ክልተ ንህይወት ናይ ደቂ ሰባት ኣዝየን ኣገደስቲ ዝኾና ናታተን ከብል ይብላል ኦር ካፒታል ሲቲ ኦፍ ወይ ድማ ነታ ርእሲ ከተማ ተሄራን ክንሃርም ኢና ይብላሎ ቤተ መንግስትን ተሃሪምኩም ኢራን እንታይ ኢሎም ኣሎ ዝኾነ ቤተ መንግስትን መራሕቲ መንግስትና ተሃሪምኩም ቤተ መንግስትን መራሕቲ መንግስትን ናይ ዘን ሃገራት ኸልጅ ክንሃርም ኢና ኢሎም ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ዓይኒ ብዓይኒ ስኒ ብስኒ እዩ ዝኾነ ዝተገበረት ንዓቲ መሳሰል ግን ካብኣ ትብርትዕ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ኢሎም ኣሎ ስለዚ ኣገይን እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኣጋጢሞም ዘሎ ግን ይነገሩና ኣለዉ ናው ናይ ሎማ ርእሲ a little bit of shift ክንገብር ኢና ናይ ኢራን ከቢድ ኩነታት እንዲ ዘሎ ናብ ኢራን ክመለስ ኢና ሓንቲ ጥራይ ኣበይ ሃርም ከም ዘሎ መኽርየኩም ድሕሪያ ናብ ናይ ስዑድያ ክሰግር እየ Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain. And when you say we're not done yet, what is left to finish? Well, I think that they may have, we don't have it on record. We follow the material, that's where the action is. And we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. ብዛዕባ እቲ ናይ ኒኩለር ዘሎ ፒክኣክስ ማውንቴን ዝበሃል ሕጂ እውን ክትሃርም ምዃንካ ይንገር ኣሎ ይሕሰብ ኣሎ እንታይ ዝተረፈካ ስለ ዘሎ ኢኻ ንዑ ክትሃርም ሕጂ ትሓስብ ዘለኻ እንታይ እዩ እቲ ጎዲሉካ ዘሎ ምስ በልዎ እንታይ ይብሎም ኣሎ ካሪምና እንዲና ቀደም ግን ዝተረፈ ሓደ ነገራት ክህሉ ኸእሉ ግን ኣብዚ ለንቀነ እውን ምህራምና ዘይተርፍ እዩ ንኽንሃርም ንዳሎ ኣለና ኢሉ ባዕሉ ተዛሪቡ ኣሎ ነዛ ዘረባ እዚኣ ዘረጋግፅ እውን ሓበሬታ ረኺብና ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ እንተሪኻዮም it's going to happen. War in Iran, President Donald Trump is looking to escalate hostilities. The U.S. Air Force has dispatched one of its most feared bombers, nicknamed the Bone. The B-1 Lancer is a supersonic heavy bomber. It is designed for a particular mission, to enter enemy airspace at supersonic speeds and bomb targets that are underground, like the Iranian nuclear reactors deep inside mountains. The B-1 carries a special set of bombs. For the B-1, anything that is 150 feet inside the earth is fair game. So is Trump going to bomb Iran's Pickaxe Mountain? Our next report tells you more. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኒኩለር ናይ ኢራን ንኸጥፎ ወይ ደጊሙ ኣበርቲዑ ክሃርሞን ከጥፎን ሓሲቡ ስለ ዘሎ ነዚአን ቦነር ዝበሃላ ዓበይቲ ነፈርቲ ሓደሽቲ ኮናን ገዳይም እየን ግን ዓበይቲ ቦምባታት ንኽትኩሳ ኢለን ዝተዋደዳ እየን ኣሜሪካ ከም ንውግእ ኮይና ሶፊስቲኬትድ ኮይና ትዳለወላ ነይራ ኣኹን ኩሉ ዓይነት ኩናት ክኾነና ዝኽእል ዝበልዎ ክንምንታይ ኣብ ኩናት ተኣምን ሃገር ምዃና በዚኻ ትፈልጥ ነፍሲ ወከፍ ሲናርዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልዎ ነፈርትን ቦምባታትን ከም ዘለዎም እዩ ዘርእየካ ብድሓቂ ስለ ደይሰርሐ ቅድሚ ሕጂ ደይገበርዎ ኮይኑ ይኮነ ደይሰርሐ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣድቨርታይዝመንት ይገብርሉ ኣለዉ መብዛሕትኡ ሰብ ከም ዝግምቶ ግን there is nothing ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ነዚ ኩነታት ንኽትቅይር ብዙሓት ናይ ስለያ መርበባት ናይ ካልእ ሓለፍቲ ናይ ገለ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ዝብልዎ እዩ ብዙሕ ነገር ክግበር ዝኽእል ነገር የለን እዮም ዝብሉ እቲ ዝበለፀ ነገር ኣብ ጣውላ ተዘራሪብካ ምውድኡ እዩ ነይሩ ግን ኣሜሪካ ሕጂ እውን ብሓይሊ ዝግበር ኮይኑ ይስምዓ ስለ ዘሎ ናብ ሓይሊ ገፃ ክትከይድ እያ ኩናት ኣዝዩ ክቡርን ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍሎም እንከሎ ኣብ ቁጠባ ይኹን ነዳዲ ንላዕሊ ደይብሎ ኩነታት ናቱ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እናተበላሸዎ መፅእ ኣሎ ኣብ ዳሕረዋይ ቪድዮናትና ብዛዕባኡ ዝያዳ ክንዛረብ ኢና ምክንያቱ እሱ ዝያዳ ናና ዘቐርብ ስለ ዝኾነ ምሳና ንርክብ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ
እዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ብሓይላ ትኸፍታ ይመስል ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን ብሓይላ ክትከፍቶ ትኽእል ወይ እውን ንዑ ክትከፍት ከም ትኽእል ዘርኢ ዝኾነ ነገር ኣይረኣናን ኣለና ኣብ ኢራን እንታይ ይሃርሙ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ 48 hours or so, all these marks here, okay, all these are Persian Gulf areas where the Iranian military has used drones or missiles to go ahead and threaten some of the shipping lanes there. And you can see this here, just in the last week, you got close to a dozen different vessels that have been targeted and some of them struck. In some cases, they had to be abandoned. Now, this is a chokehold in the Strait of Hormuz. Come back to the big map over here and move from here to over the Red Sea. It's another choke point now. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ካልእ ትሓርም እንተላ ትሪእዎ እንተለዎም ተቐያሕቲ ዝያዳ ኣተኩሮ ናይቲ መጥቃዕቲ ናቶም ኣብቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘተኮረ ምዃኑን ናብኡ ዘድሓበ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ቤዚክሊ ኣተኩሮ ናቶም ነቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ኣብኡ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣፅዋራት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃይሊ ባሕሪ ወላ ኩሉ ዕርድታት ናይ ኢራን እንተዳኺብና ሽዑ ነቲ ቦታት ክንቋፀሮ ዲና ዋላስ ነቲ መራኸብ ንክሓልፋ ዝኾነ ነገር ንምግባር ክሕግዘና ይኽእል እዩ ዝበልዎ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክገብሩ ኢና ንሪኦም ዘለና ከዋፅኦም ድዩ ክዕወትሉ ድዮም እንታይ ክመፅእ ኔክስት ዊዶኖ በት ኣትሊስት ዕላማ ናቶም እንታይ ከም ዝመስል ርኢና ኣለና ኩሉ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገፁ ይሰግር ኣሎ ስዑድያ ድማ ኣብ መንጎ ክትቅርቀረሉ ትኽእል ኩነታት ተፈጢሩሉ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣሜሪካ out of nowhere سعوديان أمريكان زمدنان وين أب حدا جاي زلوا أب زبالة لزلوا حدا قرر مفتش عم قاتي ملو. Really cut a landmark nuclear deal that could shift the balance of power in the Middle East, not with Iran, but Saudi Arabia. Both the New York Times and the Wall Street Journal report that President Trump has signed off on an agreement that could allow Saudi Arabia to build a civilian nuclear program and eventually enrich their own uranium. But this is likely to spark controversy inside the U.S. with lawmakers who oppose proliferation in the Middle East, not to mention Israel, who might be opposed to the whole idea of this. Let's get to Betsy Klein live at the White House. መጀመሪያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ ሄድላይን ዘሎ እዩ ዜና ሄድላይን ዓብ ዜና ኮይኑ ዘሎ እዩ what exactly happened ኣብዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንተሪኢልኩም ኣሜሪካን ስዑድያን ሓደ ኣገዳሲ ስምምዕ ተፈራሪመን ኣለዋ ይበሃል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ንስዑድ ዓረብ ዓብዪ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክትሃንፅ ኣፍቂድላ ኣሎ እዚ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይኮነ ሲቪላዊ ዝበሃል ዘሎ ግና ወታደራዊ ክምዕብል ዝኽእል እዩ ድማ ኒኩለር ስዑድ ዓረብ ብፍላይ መሐመድ ብን ሰልማን ንነዊሕ እዋን ኒኩለራዊ ሲቪላዊ መዓላ ዝኾኑ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ከማዕብል ንነዊሕ እዋን ክሓትት ይፀንዩ ኩሉ ግዜ ድማ ክኸልዎ እዮም ፀንዩ ኣብዚ መወዳእታ ኣብዚ ሕጂ ግን ኣብዚ ፅንሂልኩም ክሰምዕዎ ኢኹም ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂ ኣብ ዝሰኣነሉ ደረጃ ምስ ተበፅሐ እዮም ነዚ ፍቓድ እዚ ዝህብዎ ዘለዉ እዮም ዝብሉና ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂታት ናቱ እናወሓደ እናፀበበን ምስ ከደ ካልእ ኣማራፂ እውን ኣብ ዘይረኣየሎም ደረጃ ምስ በፅሑ እዮም ነዚ ፍቓድ እዚ ዝህብዎም ዘለዉ ይብሉና ኣሎ እዚ ዓብዪ ዜና ኮይኑ ዘሎ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ዝዝረብ ዘሎ ኣርስቲ እዩ እንታይ እዩ ዳ እቲ ኣማራፂ ስኢኖም ንብሎም ዘለና እንታይ እዩ ተሳኢኑ ዘሎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ስዑድያ ካብ ኢዶም ክትወፅእ ከም ትኽእል እውን ገምጋም ስለ ዝገበሩ እዮም ነዚ ፍቂዶም ላ ይበሃል ስለዚ እዚ ነገር እዚ ድሮ እስራኤል ከስማዓኩም እየ መርድእ ኮይንዎም ኣሎ ኣብቲ ከባቢቲ ኒኩለር እንተሎ ንሕና ጥራይ ክወሃበና ዝግባእ ካልኦት ክወሃቦም የብሎም ብፍላይ ድማ ስዑድያ ክወሃቦም የብሎምን ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ክወሃቦም እንተኮይኑ ድማ ነቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ዝብል ፈሪሞም ኣብ ትሕቲ እስራኤል ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ስዑድ ዓረብ ነቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ከይፈረመት ብመንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዓይነት ዲል እሞ ከዓ ሙሉእ ቁፅፅር እውን ወይ እውን ዓብ ቁፅፅር እውን ክግበረላ ዘይምዃኑ ስለ ዝንገር ዘሎ ስምዕዎ እዚ ላይክ ነቲ ናይ ከባቢና ባላንስ ኦፍ ፓወር ክቕይር ዝኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስዑድያ በዚ ሕጂ ተፈቒድላ ዘሎ ኒኩለራዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ንኸተማዕበል እውን ዝቐለለ መንገዲ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኢራን ክስዕርዋ ስለ ዘይክእሉ ዘለዉ ንስዑድያ ኢዳ ክኣስርዋ ኣይደልን እዮም ዘለዉ ስለዚ ክልተ ሓያላት ኣለዋ ኣብቲ ቦታቲ እንድሕሪ ኢራን በዓልኩም ትፈልጡ ኢላ ብቕልፅማ ክትዕወትን ሓያል ክትከውን ትኽእል እንድሕሪ ኮይና ደን ንስዑድያ ግድን ከተፍቅደላ ክትክእል ኣለካ እንተደይ ኮይና ስዑድያ ብዓባያ ኣብ ትሕቲ ኢራን ክትንብርካ ክትገብራ ኢኻ which is not acceptable ንስዑድያ እውን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣሜሪካውያን እቶም ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎም ድማ ጫቕ ጫቕ ክብሉ Live at the White House this morning. This would be a big deal, Betsy.
That's right, John. New reporting in both the New York Times and the Wall Street Journal on what could be a major win for Saudi Arabia from the Trump administration that could be announced as soon as today. President Trump, according to the Wall Street Journal, has formally signed off on this deal that would allow Saudi Arabia to have a civilian nuclear program. Now, this could allow Saudi Arabia to make the material necessary to build a nuclear weapon. And CNN reported last week that this agreement tentatively would allow Saudi Arabia to enrich uranium without enacting the international safeguards to prevent nuclear weapons development. Now, the New York Times has described these concessions made to Saudi Arabia as significant. And as you mentioned, ሕጂ ኣብዚኣ ኣገዳሲ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ዘይኣኽላ ግዜ ብዛዕባ ስዑድያ 2 ዓበይቲ ስጉምታት ገይሩላ ሓደ ናይ 2 ቢልዮን ዝኸውን ኣገዳሲ ኣፅዋር ንክትገዝእ ኣፍቂድላ ንነዊሕ እዋን ጠጠው ኣቢሎም መድሕሪ ምዝራሕ ንስዑድያ ነዚ ኣፅዋር እዚ ግሪን ላይት ገይሩላ ማለት እዩ ሓደ በሉ እዚ ኩሉ ኩናት ክካየድ ከሎ ን4 ወርሒ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ስዑድያን ዝምድና ሕማቕ ኣሎ ስዑድያ ናብቶም ሞዝለም ብራደርሁድ ትኸይዳ ኣላ ስዑድያ ናብቲ ትኸይዳ ኣላ ናበለት ሚድያ ናይ እስራኤልን ናይ ኢማራትን ምሳቶም ዝፀጋጋዕ ሚድያ ንስዑድያ ኩሉ ግዜ ይዘዳኽማ ነይሩ ኣብቲ ኩናት ምእታው ብምእባያ ቀጥታ ምስ ኢራን ግንባር ክትፈጥር ብዘይምኽኣላ ኣንፃራ ዝግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ካሊእ እዩ ብዙሕ ድራማታት እዩ ተፈፂሙ ዘሎ ምስ ግዜ ዝገሃድ ኢንፋክት ገለገለ ዝተሃረመቶ እውን ኢራን ናይ ሃረም ኳን ኢላ እያ ተደጋጋሚ ገሊፃ እያ ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ ስዑድያን ኣሜሪካን ፅቡቅ ክህልው ይክእሉን እዮም ድሓር ድማ ዶናልድ ትራምፕ 2 ግዜ መሐመድ ቢን ሰልማን ዘቆናፅብ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኩሉ እዚ ደሚርካ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን መሐመድ ቢን ሰልማንን ዘሎ ዝምድና ፅቡቅ ዘየለ ይመስል ነይሩ ናብ ሕማቕ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ነይሩ መሐመድ ቢን ሰልማን ን4 ወርሒ ዝኸውን ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝነበሮ ድምፂ ስቕ እዩ ነይሩ ሚኒስትር ምክልኻል ናብቲ ከይዱ ብዙሓት ተራኺቡ ነይሩ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ኣብቲ መጀመርያ ገፅ ናይቲ ኩናት ንመለስ ሕጂ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ዲል ኣዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሕግታት እዩ ገይሩ ኮንሰሽንስ ስለምንታይ ክንዲዚ ዓይነት ሕግታት ክገብር ክኢሉ ፅነ ኢሎም ክነግሩና እዮም ኖርማሊ ከምዚ ዓይነት ሕግታት ክገብር ኣሜሪካ ግዴታ ይነበራን ዶናልድ ትራምፕ እውን ግዴታ ይነበሮን ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሕግታት ንኣብነት እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ሰላማዊ መመንጨዊ ኒኩለራዊ ፀዓት ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ብቁፅፃር ኣሜሪካ ክትገብረላ ስለዘይኮነት ብቐሊሉ ናብ ወታደራዊ ክትቅይሮ ትኽእል ምዃኑ እውን ይእንፈት ማለት እዩ እዚ ድማ ስዑድ ዓረብ ሞር ለቨሬጅ ሒዞም ኣብ ጣውላ ስለ ዝቐረቡ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ኣማራፂታት ከም ዘለዎም ስለ ዝነገሩ ኣሜሪካ ድማ ንስዑድያ ጠጠው ከተብላ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ስለተበፅሐ እንታይ ክገብሩ መሪፆም ኣክንዲ ቻይና ወይ ራሽያ ነቲ ዕድል ዝወስድዎ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ እንተወሰድዎ ንዓና ዝሓሸ እዩ ዋላ ንስዑድያ ነፍቅዳላ ብካምፓኒታትና ብናትና ቴክኖሎጂ እንተተሰሪሑ ንዓና ዝያዳ ንሱ ቁፅፅር ክበና ይኽእል ስዑድያ ድማ ካብቲ ሕቕፍናን ካብቲ ናትና ሽርክነትን ኣይትወፅን ካብ ዝብል መደምደምታ ዝመፀ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስዑድያ እውን ንኣሜሪካ ጉሒፋ ካልእ መተካእታ ደሎ ኣለኹ ዝብል መደምደምታ ይበፅሐትን ስለዚ ንስዑድያ ዘገድስ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ቴክኖሎጂ እቲ ክፍቀደሎም ከም ዘለዎ ስለዚ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ኦፍ ኮርስ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ኣይኮነን ክውስኖ ዝኽእል እቲ ኮንግረስን ሰነትን እውን ድምፂ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን እንታይ ይብሉ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ መዲብዎ ፈሪምዎ ዘሎ ነገር ክቕይርዎ እንተር ኮይኖም 2/3 ማጆሪቲ ክህልዎም ኣለዎ ዴሞክራትስን ሪፐብሊካንን ዓብ ድምፂ ገይሮም ተተሰማሚዖም ጥራይ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ ጠጠው ከብልዎ ዝኽእሉ which is ብዙሓት ከም ዝብልዎ ጠጠው ከብልዎ ዝኽእሉ ኣይመስሉን እዮም ዝበሃል ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ቅሬታታት እንተሎ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ዓባይ ነጥባ መስጊባ ኣላ ዓባይ ነጥባ መስጊባ ኣላ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ እዚ ዓባይ ነጥባ መስጊባ ክበሃል ከሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድሮ ሓደጋታት ናታ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ግዜ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ እዚኣ ግን ዓብይ ዜናን ኣገዳሲ ዜናን ኮይኑ ዘሎ እዩ ንስማዕ what exactly has happened This is likely to be controversial both across the globe and here on Capitol Hill, where lawmakers on both sides of the aisle will be raising a lot of questions. This agreement has to be sent to Congress for a review. It is possible that it could face a disapproval resolution that could ultimately prevent it from going into effect if they have a veto-proof majority, which seems unlikely as of now. But experts have raised questions about what safeguards the U.S. is putting on the deal. Secretary of State Marco Rubio was pressed on that by our colleague Kit Maher just a moment ago. Listen. Well, I'm not going to opine directly on that agreement. We're going to put out, even when the moment is appropriate, we'll put out that in writing. We have to do it with Congress anyways, so we'll certainly do it publicly. But suffice it to say, the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation. Now,
ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ግዜ ናይ እስራኤል ፀቃ ስለ ዝኾነ ንዑ ዝያደ መተኩሮ ዝህብዎ ብዝኾነ ስዑድ ዓረብ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ተጠቂማትላ ኣላ ዶናልድ ትራምፕ ዝወሰኖ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሕዳት ኣርእስታት ዘይኮይኑ እቶም ሪፓብሊካን ኣንጻሮ የድምፁን እዮም ስለዚ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣገዳሲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ድምፂ ናቱ ከይከሰረ ሚድተርምስ መፅኡ ከየበሎ ከሎ ናቱ ዕላማታት ክሃርም ብምኻሉ እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እንታይ ከረየኩም ኣብዚ ኤክስፐርትስ ክዛረቡ ከለዉ እስከ ክንርኢ might eventually allow the Saudis to enrich their own uranium here. Why is that such a big deal? Now, this is a deal that was discussed in the Biden administration. It's been in the works. It's something that Saudi Arabia has wanted for a long time. And when you look at the energy situation that Saudi Arabia and other Gulf countries are facing, eventually the oil will run out and they need different capabilities. So on one hand, it's a way for the U.S. and Saudi Arabia to increase their business ties, especially at a time when, the U.S. is asking a lot of Saudi Arabia in terms of being under fire from Iran, especially with this new pressure from the Houthis. On the other hand, it opens the gateway. A civilian nuclear program gives a country all of the capabilities it needs, so it's not a big leap to get to nuclear weapons. And that's going to be a concern for people who are working. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም እንታይ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ንስዑድ ዓረብ ዓብ ነገር እዩ ብዘይከኣል ዓለም ስለተወድኣሎም ድማ ካልእ ንስዑድያ ካብዚ ተበጊሳ ምስቶም ኒኩለራውያን ሓይልታት ንክትከውን እውን ከኽእላ ዝኽእል ካብዚ ንሰላማዊ ኒኩለራዊ መመንጨዊ ቴክኖሎጂ ከተማዕብል እንድሕር ክኢላ ካብኡ ናብቲ ሃይሊ ኢንሪችድ ዝኾነ ወይ ናብቲ ወታደራዊ ግሬድ ወታደራዊ ደረጃ ንክትሰግር ዝከኣል እዩ ስለዚ ንስዑድያ ዓብዪ ዓወት እያ ኣመዝጊባ ዘላ እዚ ኣመዝጊባቶ ዘላ ድማ ብርግፅ ኣብቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብኩሉ ይድገፍ ማለት ኣይኮነ ጫውጫውታ ኣሎ ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ክዕንቅፍዎ ክፍትን እዮም ዲሌይ ክገብሩ ክፍትን እዮም ገለ ነገር ክቀያይሩ ክፍትን እዮም በት ውልቲ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ኩነታት ብካልእ መንገዲ ዝጥምቶ ሰብ ትሪተር ፓርሲ ዝበሃል ኣነ ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ቀርኒ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ክኢላ ዝቆፅሮ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ መስለኩም which is very important the US Saudi nuclear deal makes no sense እዚ ዲል ተገይሩ ዘሎ ሲ ትርጉም ዘለዎ ንዓይሲ ኣሜሪካ ብከመይ መንገዲ እያ ከምዚ ክትገብር ክኢላ ኣይተረዳእና ኣሎ ይብላ ኣሎ a few points on the shocking US Saudi nuclear deal announced ገለ ካብቲ ደሰንብድ ርኢናዮ ዘለና እሱ ኣሜሪካዊ ስለ ዝኾነ ብናይ ኣሜሪካ ዓይኒ ዝርዮ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ this reflects a weaker American bargaining position not a stronger one ኣሜሪካ ድኹም ዝኾነ ናይ ምዝታይ ዓቕሚ ከም ዘርአያት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሌቨሬጅ ከም ዘይነበራ ፃቕጢ ክትገብር ከም ዘይከኣለት ስለዚ ዳርጋ ብዓብዩ ኩሉ ስዑድያ ትደልዮ ሕሊፋ ሂባታ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል ድማ መልሲ ይበና ኣሎ the broader context is China ዝዓበየ ፀገም ንኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ቻይና እዩ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ነዚ ኒኩለር ዲል ምስ ስዑድያ ንክገብሮ ይፍትን ነይሩ ግን ንዑ ክገብረልኩም እንተኮይነ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘበግሶ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝበሃል ምስ እስራኤል ንዑ እንተፈሪምኩም ጥራየ ናይ ኒኩለር ቴክኖሎጂ ክበኩም ዝኽእል ኢሉ ንስዑድያ ዓንቂፅዎ ነይሩ ስዑድያ ድማ እምበር ዋላ ነቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ክፍርም ኣለኒ ኢላ ወላቕ ዘለቕ ትፍትን ነይራ እያ ኣጋጣሚ እሱታት ከሎ ድማ እዚ ኦክቶበር 7 ዝበሃል እቲ ናይ ሓማስን ናይ እስራኤልን ኩነታት ተላዒሉ ድሕሪ ድማ ስዑዲ ዓረብ ጠቕላላ ነቲ ኩነታት ኣንሰሒባ ማለት እዩ in part to put Riyadh closer to Washington and away from ስለዚ እዚ ኮይኑ ተሪፉ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ እንታይ እዩ ንስዑዲ ዓረብ ናብ ኣሜሪካ ንምቕራብ ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ንምቕራብ ዝግበር ዘሎ እዩ but Washington's position has deteriorated since then the credibility of the US security umbrella has weakened GCC states have become more strategically autonomous and Saudi Arabia has diversified its relationships ይብለኩም ኣሎ ለዚ ተቐደም ዓቕሚ ስለ ዝነበሮም ንስዑድያ ከፈራርህዋን እምቢ ክብልዋ ይኽእሉ ነይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣሜሪካ ናታ ፖዚሽን ናታ ዓቕሚ እናተዳኸመ ስለ ዝመፀ ዓቕሚ ማለት እዩ ንስዑድያ ሲ ብንግዲ ይኹን ብካልእ ንክትቋፀራ ዘሎ ዓቕሚ እናጎለለ መፅኡ ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ንግዲ ድሩት እዩ ዝዓበየ ንግዲ ናታ ምስ ቻይና እዩ ዘሎ ዝበፅሐ ገንዘብ ናታን ቁጠባ ናታን ኣብ ቻይና እዩ ዝምርኮዝ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናታ መኻይን ዝመፅእ ዘሎ ካልእ ኩሉ ምስ ቻይና ሞር ዕምቆት እናገበረት ትኸይድ ኣላ እዚ ድማ ንኣሜሪካን ፍሪ ይፈጥረሎም ኣሎ ወላ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ምስ ስዑድያ ንግዲ ክገብሩ ተደልዩ ድሩት እቲ ንግዲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ምክንያቱ ኩነተ ቁጠባ ናቶም ነንበይን እዩ ንኣብነት ስዑድያን ኣሜሪካን
ማይን ፀባን ገይርዎም ዝነበረ ንዘበና እንታይ እዩ ኣሜሪካ ናይ ስዑድያ ነዳዲ ስለ ትገዝእ ዝነበረት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ነዳዲ ሸያጢት እያ ተወዳደርቲ ዳ እምበር መሻርክቲ ይኮነን ኣብ ናይ ነዳዲ ዓለም ስለዚ ናይ ስዑድያ ነዳዲ ዝያዳ ትገዝእ ዘሎ ቻይና እዩ ቻይና ድማ ዲማንድስ ክገብር ንቡር እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ቀስ እናበለ ድማ መሊሱ ክልሕልሕ ዝኽእል ዝምድና ከይሞቶ ከሎ ንሕና ክንቦም እቲ ኒኩለር ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ክረብሓሉ ብኡ መንፅር ድማ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ዝሰርሖ እቲ ኮይና ንምቁፃር ንዓና ብዘቐለለ እዩ ካብ ሽርክነትና እውን ኣይትወፅን እያ ካብ ዝብል ከይተሃድመና ዝብል ፍርሂ ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሌቨሬጅ ኣይነበራን ኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ድማ ኩሉ ትደልዮ ክትረክብ ክኢላ ንኣሜሪካ ኣብቲ ክንጎናን ኣብ ዝደኸመትሉ ኣብ ሕማቕ ዝስምዓ ዘሎ ግዜን ረኺባ ኣፀጊዓ እያ ትጥቀመላ ዘላ ዝብል ርእቶ እዩ ዝፅሕፍ ትሪተ ፓርሲ ሓደ ካብቶም ክእመኑ ዝኽእሉ ነዚ ከባቢ ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእ ናይ ካብዞም ቲንክ ታንክስ እዩ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ፈቲኑ ኣይሰለጠን ኦክቶበር 7 ኣርኪብሉ ይብላ ኣሎ ስለዚ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ Mohammed bin Salman is using everything after ዕድሉ ክረኽቦ ዝኽኣለ ገይሩ ይጥቀም ኣሎ this likely weakens Washington's negotiation position with Iran እዚ ኸዓ ዝገደደ ኸዓ ንስዑድያ ኣፍቂድካ ዘለኻ ሕጂ ድማ ዝገደደ ፀገም the fact that such safeguards were seriously contemplated should ዝኾነ ይኹን ነቲ ኒኩለር ንምንታይ ክጥቀመለያ ብኸመይ ቁፅፅር ክግበረሉ ነዚታት እውን ከምቲ ዝድለ መፅናዕቲ ወይ ከምቲ ዝድለ ኣብቲ ስምምዕ ኣየትሆን ኣሎ ነዚ ነገራት እዚ ኸማን ኣሜሪካ ክትገብር ዘይምኻላ ክንዲምንታይ ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ድኹም ፖዚሽን ሒዛ ከም ዘላ ኣማራፂታት ናይ ኣሜሪካ ድሩት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኢራን ካ ሕጂ ስዑድያ እንድሕር ኒኩለር ክትሕዝ ኮይና ብምብራቓ ዘላ ፓኪስታን ኒኩለራዊት ሃገር እያ ቀንዲ ፀላኢታ እስራኤል ኒኩለራዊት ሃገር እያ ሕጂ ድማ ታሪኻዊት መቀናቐንቲ ናታ ስዑድያ ኒኩለር ክትገብር ዝፍቀደላ እንተኮይኑ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ትገብሮ ዝርርብ ኒኩለር ናትኩም ኣጥፍዎ ማለት ኣዝዩ ከቢድ ሕቶ ይከውን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ናይ ኢራን ጉዳይ እውን ናብ ካልእ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ኢራናውያን ቅድሚ ሕጂ መደቦም ኒኩለር ንክሕዙ ዝሕትል ዝበለ መደብ ተነይርዎም ሕጂ ዝዓበየ ይክኸውን ካብኡ ቀፂሉ ካብ ስዑድያ እኒአው ነዚ ሕቶ ዝዘልዕል መን ይክኸውን we all know ኢማራት ዝበሃል ሃገር እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ከልዕሎ ምዃኑን ንሱ ንባዕሉ ሕቶታት ከቕርብ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ከም ርዱ ጌርና ክንወስዶ ኣለና ስለዚ እሶም ተገይሮም ድማ ቀጠሮ እውን ክሓትት እዩ it's gonna be another story ማእከላይ ምብራቅ እቲ ሃገራት ከልጅ ኩለን ከክንገለ ኒኩለራን ሒዘን ፈጠጥ ክትከውን እያ ማለት እዩ anyway እዚ ሕጂ ንስዑድያ ኣፍቂዶምላ ዘለዎ ክገርመኩም ንኢማራት ኣቐዲሞም እውን ሂቦማ ነይሮም እዮም ኣብዚ ስምዑ The moment is appropriate. We'll put out the agreement with any country. Emiratis already have a nuclear power plant, Barakah, which is on the coastline of the Persian Gulf. In fact, it came under attack back in May. And remember, the backdrop to this is the US-Iran conflict that was all about denying Tehran an ability to enrich uranium beyond the levels that would normally be used for civilian purposes. We've been speaking to our security correspondent, Frank Gardner, on what it all means. First of all, I think it's important to say it hasn't yet been approved by Congress, but there will be some concerns there, particularly of allies of Israel. Israel's obviously no friend of Iran's, and an enemy of Iran's is a friend of Israel to some extent. But nevertheless, regimes can change. There can be coups, there can be successions. So there will be some concern in both Israel and in Congress about this. What does it mean for proliferation? Well, countries around the region are going to be looking very carefully. ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ናይ ንሰላማዊ መዓላ ዝውዕል ኒኩለር ድሮ ኣብ ኢማራት ተፈቒድሎም ኣለዎም እዩ ስለዚ ንስዑድያ ትሕቲ ኢማራት እዮም ገይሮምማ ነይሮም እዚያ ክትፈልጡ ዘለኩም ምስ እስራኤል ኢማራት ምስ እስራኤል እቲ ኣብርሃም ኣኮርድ ስለ ዝገበረት ነዚ ነገር እዚ ንክትገብር ብዝቐለለ መንገዲ ከፍቅዱላ ከለዉ ንስዑድያ ግን ኒኩለር ከነፍቅደልኩም እንተኮይና ምስ እስራኤል ዘለኩም ዝምድና ኣመሓይሹ ብምባል ትሕቲ ኢማራት ኣትሪፎማ ነይሮም እዚ እውን መቕፃዕቲ ነይሩ ንስዑድ ዓረብ መሓመድ ቢን ሰልማን ዘጋጥሞ ዝነበረ ነዚ ወዲ እዚ ንምቕያር ድማ he was trying his best ነቲ ነገር እቲ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ነገር ንምጥዋዩ ይፍትን ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኣይሰለጦ ነይሩ ሕጂ ዝሰለጦ ይመስል ኣሎ ብሓፈሻ ንስዑድያ ምፍቃድ ማለት ድማ ተን ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ኩለን ሕቶታት ናተን ካሊእ ይክኸውን ስለዚ this is going to be very tricky እቲ ዞባ ከም ንፈልጦ ዘለና ኩለን ኣብ ተፋጠጥ ኣብ ዘለዋሉ እዚ እቲ ዞባ ንሪኦ ዘለና ተመሊስካ እንተሪኢካ ኣብዚ ይፈልግ ስዑድያ እንተፍቂድካ እተን ካልኦት ሃገራት ፓኪስታን ዝበሃል ኦልሬዲ ኣለዎ እስራኤል ዝበሃል ኣለዎ ትርኩ ዝበሃል ንባዕሉ ደሊ እዩ ስለዚ what are you going to do with Turkey
So this is going to be very نبزح ديبيتس كفوت كوني جن الجن السعودية أصلا ذهب كل هجرات حج هبن نزبالة لأن السعودية نعمتات زعرت اللي زي جيت رغوة زلا you have to work for it you have to نعمتات كدلك كتكلالك كتلمن كتكلالك كوهبك تقينو قال أبالاتنا كونغرسنا أمريكا كنا زوج دايزسي بحماقة يتقبلون آمين سعودية انت رخبت أجمع يكونون زبل سمين. Fives to Turkey, and the grounds you stated at the time were because of security concerns in the region, and also because of some of Turkey's foreign policy positions toward Israel. Given that, how do you feel about giving Saudi Arabia a nuclear program? هجي أبزي أكتر دعنا زلوا حنت زربالا بزوج زي كدقام نسمع عملتي. دونالد ترامب أبزنز حلفة أوانات. مس نتنياهو انتهي ساقا قاتم ولا I don't know but there is a clear tendency ني نتنياهو كقطع زخلت رايز قبر زلو يدمسل يوم زبلو زلو مغنيات نتنياهو قدام يسأل أي زبلو أردواني ما يتركوا يابزوان زي قدام يسأل أي ندحر إيراني بالوضلو نتركوا يمني نتنياهو يتركوا مراحي تنزل خبر عن فرتوكينات F-35 program كبكاية دونالد ترامب مالتي أبتركم أبنايني تركب أنقرة بزنبرالو مثلا F-35 مشان كشطالو نخلينا كم دما قداب على تركوا زلو خنا لا ينيلو زمالتنا دون أني نتنياهو حفاظ في عيد عم قص مهابي حفاظ معناته عندنا تزيد اليوم نعود رايك تقبر نتنياهو كم زقبر الليل كذا قبر الكاتوين تاي تقبر نسأل عيناتو نتنياهو زيد اليوم نجر كتبك تكلال لك that's how you slap كم يجر كاتوس أو نسأل عيقة المهم حنا حدا مزاز عبيكا كميو زيا لأن دونالد ترامب نتنياهو قاصع وصل زي كاله أكاساس أغير له خنبل نخلينا لكن كأول سعيد ما أمريكا لنا تربحها تأخذ زلا من قدوم كتب له تخليها سلازي إزي حدني تركز جبر زقنيه دقفاتن مقلول زخنة محزنة بتحدى هجد ما نسعود عرب كعبنا قري قبر له ماله هاو زاريبن بخمي من قدي خطر يجزي دقفنا إسرائيل السعودية زوهاب حلالي نترككم كوهاب يبلون يليزم وقد سمعوه السعودية محزانة سلزخنتي Saudi Arabia a nuclear program. You know, the Saudis are really the stable balance in the Middle East between, of course, Saudi Arabia, Iran, and Turkey. The problem that I have with Turkey is you just continue to see this rhetoric, this anti-Semitic, this anti-Israel rhetoric towards Israel almost on a daily basis. And Turkey is a powerful country. And of course, with the relationship between Israel, or the in proximity between Israel, Syria, and Turkey, Syria is a little bit of a free agent in this situation with Assad being gone. You know, we keep hearing good reports that al-Shara is stabilizing the country, trying to unify the حجنتاي زبل زلو سعود عرب ستيبل زخونت محزانة أمريكا سلا زخونت ني سعودية زقبر معي بزح أي حماق كوينا يسمع عنني سقعتونا فترة اللي زبل زلو كالوت كم يكونون نتركو جن تركي بزح حدا جن يحطون تخليها إسرائيل كاسلة تدفرها بزح حجزي حرب تركي أبتقى إسرائيل وسلا زلا سوريا منقوم زلا ስለዚህ ንቱርክት እንቃቀየድ ለና ንስዑድ ዓረብ ግን ኢትስ ኦኬ ዝብል ዘሎ ካልኦት ግን ወላ ንስዑድያ ዝወሃቡን ኣይንቕበሎን ኢና ምክንያቱ nuclear ዝበሃል ክውሕድ ኣምበር ክውስቕ ኣይንደልን ኢና ዝብሉ ኢና them the ability not just also to their south but also it would affect Greece as well. They've got conflicts with Greece, so I think Saudi Arabia really would be the balance could be a balancing mechanism here to keep everything a little bit in line there. So no concerns with helping or giving Saudi Arabia the power to enrich their own uranium? Not my initial reaction. I, of course, want to hear more intelligence. I visited Saudi Arabia. They've come a long way from where they were before. Obviously, the Crown Prince is a friend of the West, and he's a friend of America. بحفشة بوغنو ني سعود عرب انت رقبت كم يبلين كابت زلنا حبريتا I have no problem يبلين كال أبالنا كونغرس كن أيقبلوني يقبل يسمع مالتي. CNN now hears from a U.S. official that the president has approved of a nuclear deal with Saudi Arabia, and as was just discussed, it would come to Congress for approval. What do you know of this, and what do you think of it? So قال كابتي approved كوين زلوا وين دونالد ترامب السعودية أنت تردد يوم زلوا أنت يبلوا ترامب approved landmark civilian agreement. ስለዚ ሲቪላው ማዓላ ዝውዕል ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ስዑድያ ንዝግበር ስምምዕ ኣፕሩቭ ገይርዎ ኣሎ ስለዚ ኣስጢቕዎ ኣሎ ማለት እዩ ኩድለት ሳውዲ ኤንሪች their own nuclear fuel ስለዚ ስዑድ ዓረብ ሲቪላዊ ኒኩለራዊ ፀዓት ንኸመንጩ ተኽእሎም እዩ እቲ ስምምዕ ድማ ን30 ዓመት ክፀንሕ ዝኽእል እዩ ሊሚትስ ኢንስፔክሽንስ ኦን ሳውዲ ፕሮግራም ከምኡ ድማ ነቲ ቁፅፅር
بناي نيكولراوي عينت نا UN organization ዝግበር ቁጥጥር ንዑ ውሑድ ገይርዎ ኣሎ ዝማለት ድማ ንስዑድ ዓረብ ዓቢ ቦታ ሂቦም ኣሎ ኢቨን ኒኩለራዊ ወታደራዊ ኣጽዋር ንኸፍርዩሉ ዝኽእሉ ዕድል እውን ተኸፊትሎም ከም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ again ዳርጋ ናብ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ንኽትከይድ መንገዲ ከፊትሎም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ so this is going to be very interesting to watch ንዘይፈቱ ድማ ዘጅስምዑ Well, the outline that we just heard is no, we should never, ever do this. Why would we ever set up a situation in which there would be the likelihood of nuclear proliferation? We've already got around with an ability to enrich uranium to the point of being able to make a bomb, and we're going to turn that over to Saudi Arabia? No, we're not. This is just terrible, terrible policy. We ought to be going in the other direction, and presumably that's why Trump was attacking Iran in the first place, was to بحفشة نيران كم خيت كبرنا هرم كان سكيناتنا وش كان السعودية دم توسعي نيكولر نام نيكولر جز أخذ كيد مقبار حماق جيجان حماق بوليسيني بلا لتهم ديمقراطس مالتيو بحفشة we'll see تي دونالد ترامب approve غير وصلوا زلوا نعون خافرسو كلت تسلسيت 2/3 majority كبوك خلولهم دمسك قبرك خلولهم نزك نتاتا تو كتبل which is مبزحت جزء قليل يكون كنت قبره كبيديو نخجبر بزي مخنيات دماء تناي سعود عرب ديل سيك قد سأل خليو the problem is كل جزء مس أمريكا سجبر ديل بزوج أجمع لو توم كاله تبرت البريزيدنت مستغيرة توم بايتهم مستغيروا كاله من قد غيرهم وانس أجمع كقبروا الكهولين بد is what it is سعود عرب for now عاوي تاخم زلا نحجي عاوي تاخم زلا using الجرزلو let me have my last opinion رينا عن سكرينا are up first. Can we start with Saudi Arabia? Explain to us why this reported nuclear agreement with the United States is such an enormous deal. Well, we have to remind ourselves that the United States and Saudi Arabia have been talking about a nuclear deal for two presidencies. Joe Biden wanted to make a nuclear deal with Saudi Arabia, and Donald Trump does too. There are a couple of important differences between the two. First, Biden wanted to link that deal to Saudi Arabia making a diplomatic breakthrough with Israel. That was بحفشة كم تريو زلهم كلاتهم بزعبة السيم عرسيهم زخد زلو حن تري تترك وكم إسرائيلويان تايب له بزعبة زميديان إسرائيل رينا كسجرينا. Standard Abu Dhabi renounced enrichment and reprocessing, which reportedly Saudi Arabia won't need to do. So, what message does this send to the United States, to the UAE? As the UAE has also been one of the strongest supporters of the U.S. during this war. Right. So, it was the Saudis who said that if Iran gets a nuclear weapon, they should have one too. The Emiratis haven't voiced any notion of that sort, and they already have civilian nuclear facilities, a civilian nuclear program. So I doubt this is going to change the Emirati position with regards to nuclear capabilities in the region, but this does open up the potential for other countries to seek this avenue of not only nuclear technology. إسرائيلويان كم تريو زلهم عند حرن السعودية توهيبني إمارات تاكوها بالله يمزلوا زلوا. In fact ناتيتر ترانتايو عند حرن السعودية نسيفيلاوي تكنولوجيا نخد قبرة في كده لا نيمارات دما نوتهدراوي تكنولوجيا نيوكلير كتا معبل عينو خد أقطع الله خمس خل دونالد ترامب قمت هلني وي وانت قبرت الله شلال قبلوا خمس خلو مهنياتو زيادة حلفاتات زقبر الله كاب سعودية لعلي إمارات سلزخونت مزعجو وريدوا زولا بزكوينات زد ما زيادة بقولنا كوينا واغاز خفلت مخاناون سلازي نقر زلو نعا ولا وتهدراو نيكولراوي أصوار نختمنشون أفكرهم لا كله خلقونيهم I don't know I'm just giving my guesses قمتاتنا تيزهب زلو مس زلو قربات ريه دول زلو بحفشة زنريو زلنا زيزو بازي نابي قص يعطخم زلو نابي درجة يعطخم زلو تراينا كم مرداتا كنرد ليه زلو This is going to be very interesting to watch and here we are. For civilian purposes, but perhaps even for military security purposes, as you mentioned, this deal, based on reports, because again, we have not seen its text, would allow some form of uranium enrichment. It lacks many provisions and oversight that would prevent that. Countries that I'm thinking of, Turkey, Egypt, for example, they might be seeking to join this nuclear arms race as well, and that's why there's a lot of concern not only in Israel but in the region that what this kicks off is not a movement inside. كم تري وزلهم زي قداي زي توسع خدمة حجي نتركون جبسين خالود كلاتهم
ሕልሚ ዘለዎም ናብ ገጹ ክደፍኦም ከም ዝኽእል እዩ ዝፈጥር ዘሎ ግን again can you ምስተኽሉ ዘሎ ተጽዕኖታት ሰጊርካ ክትበጽሖ ትኽእል ዶ ከም ናይ ስዑድያ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ኣለካ ዶ ናብኡ ንኽትበጽሕ it's not easy ሃገራት ኣብ ረብሓ ምስ ዘለወን ጥራይ ነዚ ነገር እዚ ከፍቅዳልካ ዝኽእላ but we'll see at least ትርኩ ዝበሃል will push forward with this ትርኩ ዝበሃል ነዚ ነገር እዚ ብዝተኻለ መንገዲ ክደፍእ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ again ኣካል ናይ ኔቶ ስለ ዝኾንካ ናይ ኔቶ ኒውክለር ኣለካ እንደገለዶ ዝበሃል ክህሉ ኽእል but anyway this is going to create another race ብርቱዕ ዝኾነ ቅድድምን ውድድርን ክፈጥር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ especially እቶም ምስ ራሽያ ርክብ ዘለዎም ድማ ካብ ራሽያ ወንቲ ቴክኖሎጂ ናይ ምርካብ ንኣብነት ብልፅግና ነዚ ሲቪላዊ መዓላ ናይ ኒውክለር ካብ ራሽያ ይረኽቦ ኣሎ ስለዚ እዚ ስዑድያ ካብ ኣሜሪካ ትረኽቦ ዘላ ንሱ ካብ ስዑድያ ይረኽቦ ኣሎ ስዑድያ ድማ ካብ ራሽያ ይረኽቦ ኣሎ ራሽያ ድማ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝሕይል እምበር ዝደክም ኒውክለራዊ ፕሮግራም የብላ ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ራሽያ ብብዝሒ ሲቪላዊ ኒውክለራዊ መመንጨዊ ቴክኖሎጂታት ዘለዎ ኣብኡ ኣዝዮም ሓያላት እዮም ስለዚ እቶም ምስ ራሽያ ዝሰርሑ ብቐረባ እውን ክበፅሕዎ ዝኽእሉ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ታንዛንያ ይገብር ኣሎ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ደቡብ ኣፍሪካ ንባዕሉ so this could be updated ደልየ መዓዝን ክኸደሉ ዝኽእል ወይ እቲ ውድድር ናብ ርሱን ዝኾነ ካልእ መዓላ መንገዲ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ again we are going to watch this ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ከጋጥም ኽእል ንግዜ ክንገድፎ ኢና so ትቕፅል ኣብ ካልእ ሓንቲ ሕጂ ኣንተ በትጀመርኩልኩም ዘይሰማዕናዮ ናብኣ ክንከይድ Secretary of State Marco Rubio said Washington was open to a diplomatic settlement with Iran, but warned it will continue its military strikes as long as Iran remains, quote, a threat to global shipping. Now, Rubio made the comments at a meeting of foreign ministers in Manila. If you make a deal, if you sign onto an agreement and then you violate the agreement's no longer valid. That doesn't mean you can't have a future agreement, but ultimately that future agreement will have to be judged on whether or not you're complying with the conditions. And that deal called for the opening of the straits, free and fair navigation. In fact, they were supposed to put out a statement to that regard a week and a half ago. And instead, on the day they were supposed to put out that statement, instead of doing that, they targeted and blew up or hit a ship. So, country was a smooth talker. ዘረባናቱ ለማፅ ዝኾነ መልሓሲ ዘለዎ ግን ኣብ ግዜ ሓቂ ነቲ MOU ዘፍረሰት ኣሜሪካ ምዃና ከነነፃፅር ንፈቱ ኩሉ እቲ ስምምዓት ሒሳ ሓድሽ ኮንዲሽንስ ክትፈጥር ዝፈተነት ኣሜሪካ ነይራ ሕጂ ግን ግምጥል ኢሉ ኢራን ስለ ዘፍረሰቶ ይፈሪሱ ሕጂ ድማ እቲ መስመር ናይ ንግዲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ናፃ ናይ መስመር ናይ ንግዲ ዝነበረት ክትዓፅእ ትፍትን ዘላሳ ስለ ዝኾነት ነዚ ሃገር እዚኣ ኩልኩም ኣብ ጎንና ኮይንኩም ኮንኑልናን أتأولنا نابليو أبتي أمانيلا نيتن آسيان بعض باخيبا يكم يلو زارب زلو بحفشة كم دريزة لنا أمانغو أمريكان إيران زنا برسم ما فريسو ناب كبيت سخونة وترجع أمي خد خمزلو already توتر زنا بريج نابزل على درجة ريبو خمزلو تراي Sea. It's another choke point now that the Houthi rebels are now threatening. The Houthis control this part of the Red Sea that overlooks that waterway. They're threatening vessels as well. The Iranians give the Houthis support. In the last 2 days, we think at least 6 of these ocean vessels here in the Red Sea have turned around about face and gone up to the Suez Canal. So is this a growing issue? It could be. It's something we're watching. كم تريوا زلهم درجاتي عبي أتقرن أرخبت ما تزول أبزوان زين هذي وشمت حرموزيو وشمت حرموز أب كم درجة كاب وشمت حرموز ناب بابل من دمزيو أتي حوتي غير وزلو فتير وزلو حيلي درون السو أزار بارستوين اللو سلزي again إذا كنا تاتسي ناب إيرتراغزو نال حمي يمتقم زلو مخنياتو زبحرنا ينحنا بحرسي نعناون بتصحيت ناس لزقونه إتي حوت دمان تريغمو زيادة فيت نفيت أب مس إيرترا أب زلو كنا تاتو يتنتي مسرحناتو زكايد زلو بغتا بمريت أب توي بابل من دب زبس حيكونن كم تري وزلهم سلزي أو سلدي بس كم تري وزلهم نابيو بس قرب نهريلكا نابانا نبتنا من قد نب كل ماياتنا إيرترا جسوز نابو جسو حتى جا فتر زغلبت مايات مالتي ولا تبكلا ولا تمراخب زهر منون زيادة نابو سلزلوا نحنا زيادة تسألي إذا كم إيرترا أبزكو دايزي أبقدميت فرونت اند سنتر بلو أبقدميت زلا أبزكو دايزي مالتيو برجت نجوبتي كتصلي خاطب الجن جوبتي يلا نتريد لهم نابانا زيارتي أكبابينا زلوا كنا تصل زخونة لذي حوتي دم مادرو سقوم تاتو جنبيرو سلزلوا زكو دايزي قليل كخون كم زي كونين أندرزلنا
ንኩሉ ምዕዛብ የድሊ ምስቲ መጠንቀቅታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ዘሎ ድማ ዓብይ ኣዛረባ ኮይኑ ኣሎ From this point forward, anytime the Islamic Republic of Iran, bridge or one pound for your attention. To eradicate Iranian civilization, he's promised to, the words that the administration uses, Trump, and we just saw Hegseth use it there, obliterate, extinguish, flatten. ብሓፈሻ እቲ መፍርራሕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራናውያን ዝሰርሕ ኣይኮነን ስለምንታይ እዩ ዘብዝሖ ዘሎ ኢራናውያን ዝፈርሑ ከም ዘይኮነ ዝነገሮ የለን ድዩ ናበለ ዝምልስ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ኢለ ነዛ ሎሚ ቀሪብና ዝነበርና ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ብዝሰፍሐ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ብፍላይ ናይ ቀይ ባሕሪ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ናይ ሕጃብ ዝኽእሉ ዲና ታንክ ዩ ቨሪ ማች